uthathe la. Yasedumisile phela lento sisama ngo-7:50. Ulenze mngani lo akasazi ngasekhohle ngathi asangazi ukuthi ngubani. Ngithathe nje mngani ndedwa ke angifuni izifo ekuthabise nje ngifuni. Usana ndaba nalo muntu Hlezele ngifana ukhohle nje ngithabise isikhulela leyandini. Mfethu mngani yekela le mina sidile lo Anel sithole Anel ufuna sombuza ukuthi kwenzakalani nje. Manje awusho-ke mngani manje usakhumbula lutho nje lutho. Hayi ngiyakhumbula mngani, ngikhumbula nje besithatha besifaka kuleya ndawo kodwa ngenkathi sebezivala umlomo savele saqhubeka. Mngani wathi saphupha into eyodwa kaqondile nje. Hayi bo, singaphupha into eyodwa kanjani? Awukho serious ntombazane. Kuyafana nje mngani singatshela abantu ngasikholile abona nje thina sijabulela ukuthi abasenza ngakithi nje laba abantu sijabulele lokho nje. Mngani futhi babone nje vele ukuthi asibona amaweli kazi maphi nje vele la maweli abafunayo. Ngakho-ke mngani Khululeka nje mngani sizothola ukuthi nje thina kumele sithole singathi singasho lutho ukuze sithole lento. sizile kodwa mngani ukuthi siqamba amanga kwabazali bese sithi sisile. Size lokho nje. Bese ya khona umuntu ocela ngala. Balo. Ngathi nabamba. Usela ntombazane, ngizokushayisa liphanga sesakho. Anel ucisile wena. Wasamhlapha ukuthi la mantombazane akona amawele. Ntombazane nangasuthi stop, athi isiphukuphuku. Angazi ngaphela amawele ngiyaqeda futhi. Uyazi ukuthi ngikhuluma ngani ntombazane? Bazo bagcobe ngalo la amawele. Chaza ukuthi ukwazile ukufinyelela amawele. Wakhetha ukubavikela wathatha leyo gazi wagcoba ngalo amantombazane. Cabanga ukuthi umsakazo omkhulu mani uzonuka igazi lamawele kwamantombazane. Hayi ukhahlakele shame. Kusho umuntu ofuna faka umuntu engithinde engifile. Bethu amtshela lapha ebusuku esuke ngibheda imoto. Wangiphumela waphumenzele yonke into futhi namthanda noma akhetha nje akanankinga. Ngiyaqala ngakuzwa kodwa le-teenage pregnancy izolenza njani? Hayi bo eminenhle. Ha? Wena wabhekana nokumbuleka ekhompyutha? Kodwa-ke shem singabhayiza sinekeni kuze siye-bish. Listen, honey, books and your dreams will make you buy your own takeaways. So nje wena mfethu focus on your studies khona uzophumelela. Book and dreams too far. Amkela kha and a bit too soon. Why would you need one? Nje lento ngisho la wena ngezinto ngekhanda even into ngekudela ngeke izinto Yes, vele izongena kwilakhe isidaba. Ya, samfica kahle esahlele emakhoneni sijwayela kabi. Abawe mina ngicela Nkosi sinekhodo. Yazi ngizijwayela. Ah, Ayangijwayela. ah, mina ngicela ngangicela. Awuthabise mfethu. Sihlezi udlala ibhola asaziwa sisakuthola la. Hayi mfethu njengisamhlanje nje nge-ground ngisafuna ukudlala ngedwa ngithi kuphumuza ingoma. Ngiyakubona ukuthi matasi ngakho ngithi ngizokubheka sithi ukuxoxa. Vele nje napho nginesikhathi sonke namhlanje angingisho ukujima. Wena ndoda ungitshele ugcine nini ukukhuluma nomelo. Mfethu mina ngagcina ukukhuluma nomelungu bathi ngibuye eGoli. Hawu ngiyakutshela kanje. Mfethu nje mina bathi sidingo sokuhlala nomelungu sesibonga waphethu isithathu sengathi siyintwana zakhe. Nipho futhi kumele sisuke nje kuyena. Thabise mfethu ngiyazi ukuthi udinwe le ndaba ya-Ali. Ciko ukuthi u-Ali uyabukisa ngawe ukuba abusanga ngawe akwamudingela umelo. Kanti wena ndoda ngikhuluma ngithini? Yazi mfethu ukuthi udinga imali ngabe umdingela umelo ukuba banjwanga. Hayi vele nje mfethu umbhede la. Kodwa mfethu umelo safa ukulungisa izinto zakho lo-Ali yafethu. Lonto nje bathumele ngabada yenza manje ukhulunywe lo wena. Ake ngifayindele. Hayi bona uyaphi ebusuku? Ngikhamba intombi yakho into engayihamba. Indaba vele nizonda u-Ali. Ngimzondisa nangabe uyamzonda if ukuba uyambona ukuhamba nabafana bamakhola. Hayi wena cha usengisi. Uzokutshela intombi yakho ukuthi hamba ngama. Uzile lethu alifu ngabe meeting. Anginendaba ukuthi meeting ngingani kodwa mina nje ngifuna ukumbamba.